Dobroveče, dobrodošli na prvu ovogodišnju tribinu Centra za jugoslovenske studije i Doma omladine Beograd, koju realizujemo u okviru tribinskog programa Jugoslovenski feminizmi. Urednice našeg ovogodišnjeg programa su Stanislava Barać, viša naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost, koga ćemo večeras dosta pominjati, i u isto vreme predsednica našeg centra, kao i Ivana Pantelić, naučna saradnica Instituta za savremenu istoriju i jedna od osnivačica CEIUS-a. Ivana je večeras trebalo da bude sa nama i da moderira večerašnju tribinu. Nažalost, iz opravdanih razloga, ovih koji su nam svima jako dobro poznati u poslednje 2 godine, nije u mogućnosti da bude tu, tako da ću je ja zameniti ili ću to bar pokušati. Večerašnja tribina nosi naziv Ženski pokret kao svedočenje jugoslovenskog feminizma i posvećena je, po mom mišljenju, razgovoru o jednoj od najznačajnijih knjiga koje su se pojavile tokom prošle godine. Naime, radi se o zborniku radova Ženski pokret 1920-1938, o kome ću vrlo kratko, pre nego što predstavim naše večerašnje i dobro znane gošće, reći nekoliko rečenica. Zbornik radova Ženski pokret 1920-1938 posvećen je prvom jugoslovenskom feminističkom časopisu Ženski pokret, koji je izlazio u naznačenom periodu od 20. do 38. godine. Zbornik koga je izdao Institut za književnost i umetnost iz Beograda proistekao je iz istoimenog međunarodnog naučnog skupa koji je održan u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu oktobra meseca 2020. godine. Naučni skup, kao i zbornik koji je iz njega proistekao, je predstavljao poslednju fazu realizacije projekta Ženski pokret 2020, koji je bio zapravo inspirisan 100-godišnjicom početka izlaženja časopisa. Časopis o kome govorimo, a koji je, čućemo večeras, nadam se, kako i zašto ostao na marginama naše akademske zajednice, je izdavalo Društvo za prosvećenje žena i zaštitu njenih prava, odnosno Alijansa ženskih pokreta u Kraljevini SHS Jugoslaviji. Nije nebitno reći, da bi se razumele razmere ovog zaista važnog poduhvata u istoriji naše periodike, ali i generalno istoriografije, da je realizacija projekta koji je na kraju, kao što sam već rekla, rezultirao naučnim skupom i ovim zbornikom, podrazumevala izradu bibliografije časopisa, digitalizaciju časopisa i izradu sajta posvećenog časopisu, o čemu će nam urednice nešto više kasnije reći. U zborniku se nalaze 33 rada naučnica, pretežno iz regiona, odnosno sa prostora bivše Jugoslavije, ali i iz drugih zemalja. Veoma je bitno naglasiti da one dolaze iz različitih, ali ipak srodnih naučnih disciplina, istoriografije, studija književnosti, lingvistike, antropologije, filozofije, ekonomije, politikologije, bibliotekarstva i tako dalje. Radovi među kojima se nalaze i radovi naše 3 večerašnje gošće, kao i radovi urednica našeg tribinskog programa, podeljeni su u 9 celina. Ja ću iščitati naslove tih tematskih celina da biste prosto
razumeli šta je u istraživačkom smislu obuhvaćeno ovim zbornikom. Dakle, društveno-političke linije delovanja, uredničke i jezičke politike, idejna, ideološka težišta i raslojavanja, prostitucija, rad i socijalna pitanja, žene Jugoslavije u ženskom pokretu, ženskom pokretu i oko njega, žene Evrope u ženskom pokretu, ženski pokret i književno polje, istorijski i savremeni aspekti i počeci feminističke periodike u drugim kulturama. Upravo iza ovog ogromnog posla koji se smestio između ostalog i na preko 600 strana zbornika stale su naše tri večerašnje gošće i to pre svega Jelena Milinković i Žarka Svirčev, naučne saradnice Instituta za književnost i umetnost koje su uredile zbornik, a onda i Zorana Simić, istraživačica saradnica u istom institutu koja je, kada je ovaj zbornik u pitanju, uradila, sigurna sam, veliki i znam to iz sopstvenog iskustva, nezahvalan posao sekretarke redakcije. Dobroveče, dobrodošle, veliko je zadovoljstvo ugostiti vas. CEJUS večeras ima privilegiju, ne znam da li je zbornik ranije promovisan, a to je da na više nivoa otvori razgovor o ovoj knjizi koji, dakle, neće predstavljati neku uobičajenu promociju, već pokušaj da se ukaže na više važnih, meni se tako čini, nivoa čitanja ove knjige. Jelena, otpočela bih ovaj razgovor sa tobom, napravit ću manji uvod, da bih se i sama na neki način osvrnula na pojedine bar delove ovog zbornika. U svom, po mom mišljenju, zaista fantastičnom radu između proletarskog i građanskog feminizma, oblici moderne ženske subjektivnosti u časopisu Ženski pokret 1934-1938, Jelena Lalatović, tako je, još, dakle, jedna saradnica Instituta za književnost i umetnost, kaže: ženska periodika, spomenik neznanoj junakinji. Pozivajući se na Lorraine Brake, istraživačicu viktorijanske periodike, Jelena podsjeća na koncept počinjenog znanja koji Brakeova potkrepljuje tezom o etabliranosti onog modernističkog, kako kaže, kanona prisutnog u univerzitetskoj nastavi književnosti koji je zasnovan na razdvojenosti literature i novinarstva. Ovo potiskivanje periodike, koja je, vidimo to i kroz odnos prema ženskom pokretu, bila važno pribežište ne samo žena autorki, već i tema koje su se prevashodno ticale žena, dovelo je do marginalizacije značaja periodike u proučavanju istorije književnosti i na taj način je, dakle, ovaj istraživački model periodiku učinio ne samo arhivom alternativne kulture sećanja, već je planski, dugo i sistematično doprineo marginalizaciji uloge žene u književnosti i to ne samo kao autorke, već i kao kritičarke. U svom zaista izuzetnom radu, objavljenom u ovom zborniku pod nazivom Feministička književna kritika u ženskom pokretu, si i sama progovorila o ovoj vrsti marginalizacije, skrećući pažnju ne samo na dvotomnu istoriju srpske književne kritike Predraga Palavestre,
iz 2008. godine, već i na način na koji pomenuti mehanizmi rade u kulturi i definišu kulturne kanone. Ovde pre svega mislim na hronologiju uvođenja pojedinih autorki u istoriju srpske književnosti i na doprinos koji je toj hronologiji, ali i anatomiji dao Skerlić, prilagođavajući se u slučaju proze Milice Janković, odnosno Isidore Sekolić, od kojih se prva vezivala za kanone ženskog pisanja, dok se druga razumela kao ona koja piše muški, horizontu očekivanja čitalačke publike. Dakle, pored toga što bih volela da se osvrneš na ženski pokret kao nekakav egzemplar počinjenog znanja u kontekstu kreiranja, dakle, ni malo feminofilnih, kako bi to rekla Svetlana Slapšak, kulturnih politika, volela bih da se kao urednica i kao autorka koja je svojim radovima dosta doprinela razotkrivanju pomenutih mehanizama, pa samim tim i iznošenju na svetlost dana jedne ozbiljno odbačene i samim tim osporene tradicije, osvrneš i na savremeni trenutak, pa i na to kako u kontekstu savremenih kulturnih politika vidiš ovo otkrivanje, ne samo ženskog pokreta, već i druge za razvoj jugoslovenskih feminizama, važne periodike i književnosti koja se ne može odvojiti ni od jugoslovenskih studija i svakako neispričane istorije Jugoslavije, pri čemu ne želim, iako obično imam puno razumevanje za period postojanja socijalističke Jugoslavije, da ga štedim. Ovde moram da kažem i buduće čitaoce zbornika želim posebno da uputim na izuzetan rad Tijane Matijević pod nazivom Časopis Ženski pokret o debati u postjugoslovenskoj književnosti. Tijana ukazuje na jedan važan fenomen koji nam u građenju jedne emocijama dosta nabijene slike o prošlosti često promiče, a to je saznanje da je na ruševinama Jugoslavije, a u okvirima prilično nestabilnih pojmova, kakav je i postjugoslovenska književnost, ponešto i nastalo. Upravo su diskusije, dakle, otvorene unutar postjugoslovenske književnosti na razvalinama Jugoslavije doprinele neočekivanoj stabilizaciji istorije književnosti na ovim prostorima, otkrivajući časopise kakav je bio ženski pokret. I ovaj fenomen, moram to zaista da pročitam, ona vidi u sledećem i kaže: časopisi su često prvo recepcijsko ogledno polje i prva zona selekcije u slojevitom procesu dekanonizacije književnih, kulturnih i društvenih vrednosti, primarna svedočanstva književnog života, ali i poligon brojnih neostvarenih mogućnosti, pa i mogućnosti promišljanja ovih neostvarenosti. U klasičnim književno-istorijskim proučavanjima časopisi su odavno u opticaju kao primarni izvori, ali mogu biti i dragoceno polazište kada institucionalizovanu sliku prošlosti treba, ovo posebno naglašavam, preispitati, decentralizovati, obogatiti i modernizovati. I moram da kažem da su me upravo ove, ali i druge fantastične Tijanine opaske vratile ponovo na već pomenuti rad Jelene Lalatović, koja ukazuje na potrebu iščitavanja ženskog pokreta u kontekstu pisanja jedne nove istorije koja
razumevanje proizvođenja potlačenog znanja, gde se u, dakle, razumevanju proizvođenja tog potlačenog znanja ne može zanemariti, na primer, Milica Đurić Topalović i istorija ženske sekcije Srpske socijaldemokratske stranke, kao što se ne može izostaviti način na koji je istoriografija iz vremena postojanja socijalističke Jugoslavije dala svoj ne mali doprinos brisanju istorije žena, koja je i po logici stvari bila dosta vezana za istoriju građanskog društva u Srbiji, ali ne i nužno, o čemu Jelena takođe piše. Sanja, hvala ti na ovom ekstenzivnom uvodu i meni je bilo zadovoljstvo da konačno slušam o zborniku i to od nekoga ko nije bio uključen u njegovu proizvodnju i tako dalje. Tako da mi je bilo zadovoljstvo da čujem taj pogled sa strane. I jako mi se dopalo sve što si rekla i jako mi se dopalo kako si povezala određene stvari i taj fokus na odnos književnosti, periodike, društva u kontekstu tog jugoslovenskog, odnosno postjugoslovenskog prostora. I to u stvari jesu tačke na kojima smo mi zasnovali ovaj istraživački projekat. Ovaj zbornik je, kao što si pomenula, rezultat višegodišnjeg rada i on je onako, da kažemo, kapitalni proizvod na kraju celog tog procesa, ali u stvari čitav ovaj projekat je trebalo da pokaže šta sve možemo da uradimo sa časopisima i to sa feminističkim časopisom i šta možemo da uradimo sa književnošću, između ostalog, u takvim časopisima. Časopis Ženski pokret je, dakle, prvi jugoslovenski feministički časopis, osnovan 1920. Osnovan kao glasilo udruženja i glasilo društva. Međutim, on je prevazilazio te okvire i predstavlja u stvari jedno vrlo važno i polivalentno svedočanstvo o tom vremenu. I ne samo da je, da kažemo, svedočanstvo o društvenim tokovima, već i svedočanstvo o književnim tokovima, posebno i naročito o ženskoj književnosti, odnosno književnosti koju su pisale žene i sve što ta književnost oko sebe uzima, dakle, bilo da je to književna kritika, bilo da je eseistika, bilo da su nekakvi liminalni žanrovi i tako dalje. Čitav presek te 2 decenije, kada Ženski pokret izlazi, nalazi se između ostalog i u tom časopisu. I ideja je za čitav projekat, eto tako došla, ja se tačno sećam tog razgovora u kancelariji i Žarka i ja smo se u tom trenutku nalazile u životno nekakvim potpuno fazama koje nisu podrazumevale da ćemo naredne godine uz čitav taj život uraditi i sve to, ali eto, stvari se dešavaju. I mi smo htele da obeležimo, eto, učinilo se zgodno, 100 godina od osnivanja prvog feminističkog jugoslovenskog časopisa. I onda je to krenulo, pa da, ali taj časopis je nedostupan u bibliotekama, kako ćemo da radimo na njemu ako ne možemo da ga čitamo? Dakle, fond časopisa nije bio kompletan ni u jednoj jedinoj biblioteci u Srbiji. Tako da smo onda odlučile da je neophodno da obezbedimo elementarne uslove za rad, a to je dostupnost građe i pre toga izradu bibliografije. Tako da su koleginici iz Univerzitetske biblioteke najpre uradile bibliografiju za koju smo dobili sredstva od rekonstrukcije Ženski fond, a onda smo napisale projekat za digitalizaciju časopisne građe pri Ministarstvu kulture, nadajući se da ćemo dobiti, ali ne verujući da ćemo, ali smo dobili sredstva. I u savršenoj saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije
digitalizovan je celokupni korpus časopisa. Neki brojevi su preuzimani iz Ljubljane, iz Zagreba, tako da tek digitalizacijom ovog materijala na jednom mestu u digitalnom prostoru je on u potpunosti dostupan. Pa kad je tu digitalizacija, zašto tu ne bi bio i sajt posvećen časopisu koji će biti organizovan kao jedna mala laboratorija, mislim, za istraživanje, gde će biti dostupni svi materijali i na kraju, pa eto, konferencija, pa eto, posle konferencije zbornik. Planirale smo mi i putovanja u Ljubljanu, Zagreb i tako dalje, jer u samom startu smo želele da povežemo istraživački taj jugoslovenski prostor u kome je časopis delovao, a danas taj postjugoslovenski prostor. I u samom startu smo imali ideju da je potrebno da sarađujemo sa naučnicama iz Slovenije, iz Hrvatske i tako dalje, jer je Ženski pokret i kao organizacija imao svoje ogranke u tim republikama, a i časopis je objavljivao tekstove saradnica, iako izlazi u Beogradu, iz ostalih jugoslovenskih prostora. Tako da od jedne male, da tako kažem, ideje o obeležavanju jubileja došli smo u stvari do toga da se meni čini da je časopis Ženski pokret najkompletnije obrađen časopis u srpskoj nauci. Dakle, on ima i bibliografiju, i zbornik, i konferenciju, i sajt, i digitalizovan je materijal i u stvari bi trebalo tako da nekako radimo na časopisima, jer tako čuvamo građu, a čuvajući građu časopisa mi u stvari vrhunski čuvamo to kulturno nasleđe i to što je Tijana rekla, dakle, te primarne izvore od kojih sve kreće. Ono što je nas privuklo jer mi smo primarno istraživačice književnosti, ovo nije književni časopis, i je to što je časopis imao vanrednu književnu rubriku, koja nije bila stalna u zavisnosti od afiniteta urednica, ali kada je bilo književnosti u časopisu, ona je bila izuzetno značajna. Dakle, nije bila stalna rubrika, ali je bila veoma važna u koncepciji časopisa. I tu se u stvari vide te ne samo književne procedure i književni život, već se vidi ta interakcija između književnosti i društva, odnosno, dakle, vidi se značaj književnosti u jednom širem društvenom konceptu. Kako to konkretno u časopisu Ženski pokret izgleda, a o tome se dosta pisalo i u radovima ranijim o ženskom pokretu, dakle, ovo naravno nisu prvi radovi o ovom časopisu, nismo mi počele od nule, dakle, postoje istraživanja na koja se ova istraživanja nadovezuju, ali, dakle, dosta radova upravo govori o toj inkluzivnosti brojeva, odnosno o tome kako književnost komunicira sa ostalim prilozima u časopisu. Pa tako vi, na primer, imate sociološke ili, ne znam, istorijske studije o konceptu, a i sad ću reći ovaj najopštiji primer, nove žene, koji proističe iz revolucije, ruske revolucije, tako, Aleksandra Koloten i tako, a onda imate književnost u svim tim okolnim brojevima koja u književnom diskursu upravo tu ideologemu i taj koncept tematizuje. I onda se u stvari, proučavajući jedan časopis, vi dosta toga saznajete o mnogo širim fenomenima nego što je fenomen književnosti, književnog teksta ili bilo kojeg pojedinačnog teksta. Meni je jako drago što smo okupile veliki broj saradnica. Poziv je bio naravno otvoren i rodno neutralan, ali nekako se ispostavilo da na kraju u zborniku, imamo radove isključivo saradnica, koleginica. Na samoj konferenciji smo imali jednog kolegu
koji posle zbog drugih profesionalnih obaveza nije, iako smo ostali u kontaktu i vrlo je zainteresovan sve, ali prosto nije mogao da priloži rad. Tako da, eto, ali to što sam htela da kažem jeste da je meni jako drago što smo uspostavili tu široku saradnju, regionalnu, ali i izvanregionalnu, i što smo okupile autorke iz različitih disciplina, jer je jedino na taj način bilo moguće pokazati što više aspekata i značaja i značenja ovog časopisa. I drugo što mi je veoma drago, a što je možda trebalo da kažem na samom početku, jeste što se ova prva promocija ovog zbornika događa baš u organizaciji CEUS-a, jer to je, dakle, prvi jugoslovenski feministički časopis i red je da, mislim, mnogo mi je drago što se tako poklopilo da baš u Centru za jugoslovenske studije bude prva promocija i to u okviru, dakle, tog ciklusa jugoslovenski feminizmi, pa, mislim, baš mi je drago. Nismo mogli bolje da počnemo. Da. Eto, to je otprilike nešto za početak, pa možemo kasnije. Nisam zapamtila sve što si me pitala. Možeš me podsjetiti ili da nastavimo kasnije. Da. Mikrofon. Delimično si se kako da kažem, i dotakla, mislim, tih pitanja, odnosno čini mi se da si dala delimično odgovor. Mislim, naravno, pitanja su takva da zapravo o njima može nadugačko i naširoko da se govori, ali evo, bit će svakako prilike. Sad, Žarka, u uvodnom tekstu ste se kao urednice osvrnule na činjenicu, a evo Jelena je sada upravo govorila o tome, da je jedan od razloga obimnosti samoga teksta, rekla bih, a vi me ispravite, možda to nije tačno, zapravo to neko neočekivano ili očekivano interesovanje. Pa, priželjkivano, ali mi smo koncipirale dvodnevni skup, mislim, na startu. Međutim, naravno, kako to ide sa skupovima, mi smo deo autorki, saradnica pozvale, ali bio je i otvoren poziv i odjednom smo imale koliko, blizu 50 učesnica, blizu 50 prijava sa fantastičnim apstraktima i onda smo shvatile da moramo proširiti konferenciju i konferencija je trajala puna 3 dana. Onda je, naravno, kako to uvek biva, broj radova malo smanjen u zborniku jer prosto nisu stizali, odustajali su i tako dalje, odustajale saradnice, ali jeste bilo priželjkivano, ali opet negde neočekivano. Ja nisam očekivala da ćemo imati 50 prijava, stvarno. Da, ja mislim to je šta god u stvari da organizujete, o čemu god skup da se organizuje, čak i o nekim temama koje su mnogo više u fokusu, da se nekako toliko prijava ne očekuje. Takođe, pretpostavljam da ste svesno negde donele tu odluku da zapravo sve tekstove koji su pristigli prihvatite za zbornik i opet čini mi se svesno da kao urednice odstupite od onih zahteva koji se vrlo često pred nas postavljaju kada uređujemo neki zbornik, a to je da se opredelimo za jezik, da se opredelimo za pismu, pa i da se opredelimo negde za strukturu. Mislim da ste čak i tu bile donekle fleksibilne i pretpostavljam da to donekle ima veze naravno i sa prirodom samog ženskog pokreta koji je, dakle, kao što smo već rekli, bio pre svega jugoslovenski časopis. Pa ipak, evo za Žarku, sad to su neka moja nova razmišljanja, zaista dok sam čitala ovaj zbornik, svašta mi je padalo na pamet. Kako ti se sada čini struktura zbornika i da li imaš utisak da su upravo
ovako posloženi radovi doprineli iščitavanju jednog novog sloja, ne samo ženskog pokreta, već i istorije žena na ovim našim prostorima, odnosno da li su ovako poređani i grupisani radovi ukazali i na sve manjkavosti, ako tako mogu da kažem, pojedinih naučnih disciplina koje nisu uspele da daju odgovor na neka važna pitanja, zbog čega i pojedine autorke u svojim radovima nisu mogle ne da se izbore sa problematikom, već da je do kraja osvetle. I moram da kažem da me na ovakvo razmišljanje naveo fantastičan rad Katarine Lončarević, časopis Ženski pokret o Kseniji Atanasijević, koja je, dakle, Jelena, odnosno Katarina, i sama, po mom mišljenju, otvara ovo pitanje, podsjećajući čitaoce na činjenicu da je jedna za ženski pokret izuzetno značajna autorka, čiji su u isto vreme tekstovi bili predmet mnogih važnih analiza u ženskom pokretu, na stranicama upravo ovog časopisa u trenucima kada počinje njena borba sa mizoginim i patrijarhalnim strukturama Beogradskog univerziteta, na stranicama, dakle, tog istog časopisa, evo, podvlačim treći put, ne dobija skoro nikakvu ili vrlo bledu podršku koja sa druge strane stiže iz nekih, možemo čak reći, konzervativnih krugova. Katarinin rad, moram da kažem, nije jedini rad u ovom zborniku u kom se ukazuje na jedan očigledno kolaboraciji sa patrijarhatom i patrijarhalnom strukturom društva, sklon manir različitih uredničkih politika ženskog pokreta. Ono što se meni čini, mislim, to je da zborniku možda fale upravo radovi koji bi ukazali na one političke i društvene mehanizme koji su ženski pokret tu i tamo bacali u taj zagrljaj patrijarhata i na kraju krajeva i u zagrljaj onih mehanizama koji zapravo proizvode patrijarhat. Dakle, čini li se tebi, pre svega kao urednici zbornika, kao osobi koja, dakle, ovde, pored još nekoliko osoba koje se nalaze u ovoj prostoriji, sigurno najbolje poznaju ženski pokret, da je ta vrsta odgovora u jednom konzistentnijem radu, dakle, ne kažem da se radovi ne bave time, izostala, jer su u procesu, kako bih rekla, naših istraživačkih tradicija zakazale neke, uslovno govoreći, razvijene metodologije i moram da vas pitam, a tebe evo sad, da li ti se čini da je doprinos istorijske nauke u tom smislu mogao biti veći i da li ćemo do ovih neophodnih objašnjenja u stvari doći možda kada se taj istraživački fokus, koji je sada definitivno u rukama, evo, fantastičnih istraživačica Instituta za književnost i umetnost, istraživačica okupljenih oko Filološkog fakulteta, dakle, pre svega onih koje se bave istorijom književnosti, kada se taj istraživački fokus pomeri ka nekim drugim istraživačkim centrima i naučnicama koje se bazično bave zapravo primarno nekom drugom vrstom istraživanja. I malo pre sam o tome pričala sa Jelenom dok smo se penjale gore. Da li ti se čini da je, bez obzira na sve mane istorije književnosti, u vremenima repatrijarhalizacije društvenih vrednosti, istorija književnosti vrlo često
da se vrlo često pokazuje i iskazuje kao jedna izuzetna praksa koja ipak predstavlja pribežište onih koji bi da govore o nekim osetljivijim temama, o nekim temama koje su uslovno govoreći zatvorene za neke kanonski bolje, mislim ovo je sve uslovno govoreći, ali etabliranije nauke. Mislim, meni je posebno interesantno kako radovi istoričarki funkcionišu u ovom zborniku, gde zapravo, evo ja kao neko ko se ipak, ne znam, 20 godina bavi istorijom Jugoslavije, prvi put čujem za neke fenomene koji su, čak za neke vrlo konkretne entitete koji su bili veoma bitni na političkoj sceni, tu pre svega mislim na rad Kristine Jorgić-Stepanović, na rad Ivane Pantelić i tako dalje i tako dalje. Evo. Da, dobro, iako sam planirala da se vratim na početak, ipak ću da ovo poslednje u vezi sa književnošću, a to se i malo pre, odnosno u pitanjima, jedno od pitanja postavljenih Jeleni je bilo reaktualizacija ženskog pokreta danas u kontekstu savremene književnosti, možda neočekivano, ali bih rekla da je važnost danas govora i pisanja o književnosti u ženskom pokretu ili o književnosti saradnica ženskog pokreta u tome da nam je neophodna istorizacija fenomena. Paradoksalno, ali veća vidljivost međuratne ženske književnosti može da pokaže koliko je savremena ženska književnost konzervativna i tradicionalna, iako mi mislimo da je ona možda emancipatorska ili progresivna. Takođe, poslednjih godina često, a pratim i savremenu žensku književnost i književnu kritiku, taj diskurs prvi put, pa imamo prvi put žensku književnost, žensku knjigu o nasilju, o abortusu, o ženskom telu. Ne, to nije prvi put. Ili je čitalačko pamćenje tako kratko, ili naše savremene autorke nemaju čitalačku kulturu, a svakako da bi svaka savremena autorka i autor trebalo da ima, naravno, ako ništa drugo, bar književnost, čitalačku kulturu koja uključuje književnost 20. veka, a mi, i to ženski pokret pokazuje, imamo i domaću, dakle, jugoslovensku, srpsku književnu tradiciju, vrlo, vrlo progresivnu, modernističku avangardu između dva rata. Tako da bi bolje poznavanje, a tom boljem poznavanju svakako doprinosi sa jedne strane akademska izučavanja, kakva između ostalih i ovaj naš zbornik, ali i različita reizdanja ženske međuratne književnosti. Tako da mislim da bi jedna od funkcija uključivanja i veće vidljivosti, prisutnosti međuratne književnosti ženske onako mogla da bude vrlo modelativna i podsticajna za savremene autorke. Prosto moram da se osvrnem na jednu tvoju napomenu. Jelena i ja smo se pogledali, nisu svi pristigli tekstovi ušli u zbornik. Ovo prosto imam potrebu da kažem zbog tekstova koji su ušli u zbornik i koje smo uključile. Dakle, nadamo se, ideja je bila da ipak postavimo standarde, da ne kažem visoke standarde. Većina autorki je i saradnice i koleginice i tekako bila raspoložena da radimo i sarađujemo, ali određen broj koleginica nije bio spreman za taj vid saradnje, tako da nam je ipak jedna od uredničkih strategije bila da tekstovi moraju da budu koliko toliko ujednačenog, a mislimo da jesu ujednačenog kvaliteta. Svakako da je zbornik pokazao svu složenost feminističkih studija periodike i on jeste izuzetno metodološki raznovrstan i interdisciplinaran, na to se i sama skrenula pažnju, ali mislim da je jedna od njegovih, i to je meni bilo posebno značajno dok smo čitali tekstove i isklapale zbornik, što radovi pružaju različite heurističke, odnosno istraživačke modele. Dakle, na koji način možemo da pristupimo jednom časopisu. I autorske su to radile zaista na različite načine, od toga da su se bavile određenim intelektualnim figurama, bilo da su to urednice kao što je Zorana u svom tekstu radile ili neke važne saradnice poput spomenute Ksenije Atanasijević, ili
intelektualke koje možda nisu adresirane, odnosno apostrofirane naslovima, ali poput Julke Hlapec-Đorđević jesu junakinje brojnih studija u zborniku, ili pak evropske aktivistkinje i intelektualke. Mnogi radovi se bave analizom različitih politika, bilo da je reč o uredničkim, jezičkim, socijalnim, zatim analiza diskursa, pacifističkog, spominjala se rad Ivane Pantelić, seksološkog, medicinskog, juridičkog, ekonomskog, različite vrste udruživanja, stranačko, političko, sindikalno. Dakle, različiti modeli su prisutni i čak ako određeni segment obrađuje istu temu, mi smo u jednom trenutku dobile nekoliko apstrakta i tema u vezi sa prostitucijom i čitav jedan segment zbornika je posvećen temi prostitucije, ali su ti radovi naravno iz različitih perspektiva bili i na jedan ne preklapaju. Tako je da ćemo, jeste. Na skupu gde će se isto govoriti, ali stvari onda su to 4 različita pristupa, 4 različita ugla i... Mikro. Dakle, čak i na istu temu, nadamo se postiže, jeste i... Recimo deo o prostituciji, to je recimo tamo upravo deo. Tako je. Tako da i različiti istraživački modeli, ja bih rekla da su pretežni, ajde tako da kažem, taj induktivni tip istraživanja, mada spomenula si Tijanin rad, kao i rad Ane Kolarić, pokazuju koliko ta neka deduktivna metoda može da bude plodotvorna. Mi recimo kada smo dobili apstrakt Tijane Matijević, ja sam bila ona se bavi savremenom ženskom književnošću, ali da, pokazala je kako međuratni jugoslovenski časopis funkcioniše u debati o postjugoslovenskom polju. Ili recimo Ana Kolanić koja nam pokazuje kako ovaj časopis funkcioniše u savremenoj feminističkoj učionici, odnosno pedagogiji. Međutim, i to mi je stvarno važno da naglasim, a negde si i ti posredno istakla, čak i kada su induktivna istraživanja, ona se zaista ne iscrpljuju u nekoj deskriptivnosti. Ne samo da su teorijski vrlo precizno fundirana ova istraživanja, nego nam nude i različite nove, rekla bih, inovativne teorijske koncepte, bilo da je reč o odnosu građanskog, proletarskog feminizma, javne, privatne sfere, filantropskog ili socijalnog aktivizma, koncept nove žene, feminističke književne kritike, ili nam pak omogućavaju, opet se vraćam na tu temu, da istorizujemo različite fenomene, bilo da je to pacifizam, seksologija, bolesti ili feministička književna kritika. Svakako da je u jednom određenom periodu ženski pokret stupao u različite suodnose sa patrijarhalnim politikama. Tome u ovom zborniku nije možda u dovoljnoj meri posvećena pažnja, iako ima nekoliko radova i o tome. O tome je vrlo detaljno i iscrpno pisala naša koleginica Stanislava Barać u svojoj studiji Feministička kontrajavnost i ta knjiga je sve prisutna u ne samo fusnotama, citatima i nekako ta praksa, ta politika autorki ženskog pokreta je nešto što se, čini mi se sada, baš zahvaljujući radovima Stanislava Barić je postalo deo nekako podrazumevanog znanja. Veliko je pitanje da li su one to radile iz taktičkih razloga, to je period početak 30. godina, da li su pristale sa ciljem da bar na neki način sačuvaju autonomnost feminističke kontrajavnosti ili su naprosto bile pristalice određenih ideoloških opcija, ali čak i kada su politike bile, politike ženskog pokreta bile i diskurs ženskog pokreta bio propatrijarhalan ili čak patrijarhalan, kakav jeste bio u određenim trenucima, na stranicama časopisa ste mogli da čitate vrlo oštre i polemičke tekstove, na primjer Julke Hlapec-Đorđević. Dakle, ni u jednom trenutku, rekla bih, časopis nije bio jednoglasan ili isključiv. Dakle, iako je autor Alojzija Štebi
isključiva i vrlo negativno orijentisana prema određenim, uglavnom je to politikama i činstva, to je najspornije mesto. Ta pluralnost je takođe nešto... negovane od samih početaka, mnogo izrazitije tokom 20. godina, i to su brojne autorke primenile, ali dakle, čak i kada možemo da detektujemo, i ne samo detektujemo, nego je prosto očigledan taj zaokret ženskog pokreta ka patriarhalnim politikama, opet ponavljam, pitanje motivacije, da li uopšte danas sa sigurnošću možemo da ustvrdimo koja je, ali i u tim periodima su prisutni i tekako kritički glasovi. Mi vidimo da postoji tendencija da oni budu prigušeni, ali oni su tu. I dakle, sama polemika jeste prisutna i mislim da je to jedna od zaista izuzetnih tekovina ovog časopisa, ta polemičnost, ne samo u odnosu na dominantnu javnost, nego i međusobno, dakle, jedna vrlo, vrlo živa feministička sporenja, razgovori, svađe. I polemičnost koja je u stvari izostavljena u razumevanju političke kulture kod nas. Baš zbog toga što je bila marginalizovana, njoj nije ni pružena mogućnost, dakle, da utiče na ono što se zove nekakvom političkom kulturom, a što je, znamo, na kraju postojanja Kraljevine Jugoslavije ipak dovelo do, kako bih rekla, zaoštravanja tonova na vrlo različitim stranama političkog spektra, što naravno nije bio samo problem Kraljevine Jugoslavije, već generalno jednog međunarodnog konteksta i onoga što se spremalo, ali to je, kako bih rekla, takođe jedna tradicija koja bi nam danas bila od velike pomoći. Da. Definitivno, definitivno. Dakle, i kada čak i u tim polemikama 32. 3. kada vidite vrlo prisutan lični ton, personalne projekcije, investicije, argumenti su tu i prosto cilj je nekako uvek prisutan. Zaista je čak i užitak čitati. I to je svakako, recimo, nešto, mislim da je ovaj zbornik važan ne samo po temama koje su obrađene ili pokrivene u većoj ili manjoj meri radovima, nego i svih onih tema koje su autorke i svesno natuknule u fusnotama ili određenim delovima svojih tekstova, dakle i svima onima što implicira da treba da se obradi. Da, hvala. Sad, Zorana, ti si morala, kao sekretar ili sekretarka redakcije, da čitaš ona sitna slova, ono što nekad i urednicama promakne, a ono što sam ja takođe primetila čitajući ovaj zbornik, to su, moram da kažem, fusnote i to je u stvari taj naučni aparat koji postoji, naravno, na kraju svakog rada. I takođe sam malo pre sa Jelenom o tome razgovarala. Ono što je potpuno neverovatno, to je zapravo atmosfera koja je, rekla bih, napravljena u Institutu za književnost i umetnost i koja je zapravo bila i neka vrsta preduslova da se ovakve teme otvore i da se ovakvi projekti rade, jer ja sad zaista moram to da kažem ponovo, ali kada se čitaju radovi Stanislave Barać, Jelene Milinković, Žarke Svirčev, mislim, potpuno je neverovatno do koje mere se one dopunjuju. Čak pozivaju jedna na drugu, to je sad jedan nivo tog čitanja, ali do koje mere se one dopunjuju i do koje mere je u stvari njihove radove moguće čitati kao delove jedne iste knjige. Mislim da ne mogu svi instituti da se pohvale ni ovakvim projektima, a ni ovakvom ne samo stvaralačkom energijom, već i onim što se na projektu proizvede. Obično svako radi nešto za sebe, a ovde je tim, rekla bih, funkcionisao zaista kao jedan. I zato su, po mom mišljenju, neću reći najjači delovi ovog zbornika, ali kako bih rekla, definisaniji su oni delovi ovog zbornika u kojima su grupisani radovi pre svega saradnica koji su okupljeni oko Instituta za književnost i umetnost i oko Filološkog fakulteta. To nije kritika na račun drugih radova, to, kako bih rekla, zaista nije polemisanje sa drugim radovima, ali
to je činjenica i čini mi se upravo posledica ovoga o čemu smo mi govorili, a to je gde se trenutno nalazi taj istraživački fokus kad su ove teme u pitanju. E sad, kako si se ti snašla u toj situaciji kao ipak istraživačica, saradnica, kao mlada naučnica? Dobroveče, pre svega hvala. Što se tiče toga, meni se čini da ima još individualnih inicijativa i na drugim institutima i u drugim institucijama, pa između ostalog tu je i istoričarka Svetlana Stefanović koja je takođe učestvovala. Ima, da kažem, Ivana Pantelić takođe koja je autorka. Ima tih inicijativa gde istraživačice se zapravo dosledno bave istorijom feminizma ili istorijom feminističke i ženske štampe. Međutim, ovaj projekat, to je odeljenje posvećeno izučavanju periodike, jeste jedan izuzetak u tom smislu što je to zaista u pravom smislu kolektivan projekat. Dakle, projekat u kome se teži ne nužno, dakle, po svaku cenu zajedničkom radu, ali se teži nekoj komplementarnosti, saradnji i tome da se svi ti poduhvati što je više moguće ogledaju jedni u drugima, da se gradi neki korpus znanja koji bi imao određeni kontinuitet. Što se tiče samog ovog zbornika i časopisa Ženski pokret, ja kao autorka, mlada istraživačica, mogu da kažem da je susret sa ovim časopisom i ta koincidencija da je uopšte do pripreme konferencije došlo baš u tom trenutku u kom jeste, meni možda i vrlo bitno odredila dalje tokove profesionalnog života, a boga mi i ličnog. I prvi susret sa tim časopisom za mene je bio iskreno potpuno fascinantan. Dakle, ja sam bila baš impresionirana iz nekoliko razloga. Na prvom mestu to je utisak o aktuelnosti. Dakle, sve ovo što smo do sad negde implicitno možda provlačile, taj časopis je kad se danas čita neverovatno aktuelan, neverovatno relevantan i deluje kao neko vrlo, vrlo savremeno štivo, neretko i mnogo naprednije nego ono što mi danas imamo priliku da čitamo kada je reč o feminističkim časopisima, projektima, naročito u domenu kulture i književnosti. Dakle, s tim bih se potpuno složila. S druge strane, osim te aktuelnosti, tu je takođe i utisak upravo o toj istrajnosti časopisa, o činjenici da su one, dakle, punih 18 godina, skoro 20, tokom čitavog međuratnog razdoblja uspevale da održe časopis bez ikakvih prekida, bez ikakvih značajnijih diskontinuiteta. Naravno da to jeste pratilo tadašnje istorijske političke tokove, naročito u tim prelomnim periodima. Dakle, nije isto ženski pokret na samom početku 20. godina i ženski pokret nakon šestojanuarske diktature, kada dolazi do raslojavanja na čitavoj feminističkoj sceni i do sukoba. Međutim, sve vreme se drži do polifonije, drži se do konflikta, drži se do izražavanja vrlo različitih stavova, različitih feminističkih usmerenja, različite argumentacije oko pitanja koje ih preokupiraju, bilo da je to prostitucija, problem ženskog rada, ekonomska pitanja, kulturna, obrazovna, svejedno. I to mi je zaista bilo impresivno jer je meni danas nezamislivo da u sadašnjoj situaciji, iako postoji mnogo feminiskinja i postoji način da se one udružuju, meni nije zamislivo da bi danas na taj način one mogle da se okupe oko nekih pitanja uprkos tolikim razlikama, a naročito zato što je reč, dakle, o prelaženju nacionalnih granica. Taj časopis jeste bio jugoslovenski feministički časopis, međutim, to jugoslovenstvo nije bilo toliko konstitutivno u samoj politici časopisa na način na koji jeste bilo, recimo, u časopisu Jugoslovenska žena Zofke Kveder, koji je svojevrsna preteča, gde je nacionalno pitanje bilo apsolutno privilegovano, barem koliko i žensko. U slučaju ženskog pokreta feminizam je definitivno bio uporište
I to je bila ključna stvar oko koje su se okupljale sve feministkinje uprkos svim etničkim, nacionalnim, ideološkim razlikama. Pitanje jugoslovenstva se jeste održavalo, dakle, kroz tu orijentaciju časopisa, višejezičnost, korišćenje oba pisma i one zaista nikad ničim nisu pokazivale antijugoslovenske stavove. Nije stvar u tome, njih zapravo to nije primarno zanimalo. Taj časopis je značajan baš zato što se tad prvi put u istoriji do te mere izašlo iz okvira nacionalnih, kako god se definisala nacija ili nacionalna pripadnost, i zato što je ženski pokret bio, što je još jedan impresivan utisak, neverovatno povezan sa drugim svetskim i evropskim feminističkim kretanjima i pokretima, mirovnim, pacifističkim, različitim vrstama organizacija, i one su tu zaista imale stabilnu i jaku mrežu i vrlo često su urednice koje su se smenjivale, bilo ih je 5 kroz istoriju, ujedno bile i reprezentantkinje ženskog pokreta u inostranstvu, ujedno su vršile funkcije u udruženju i tako. I one su tu zaista pratile dešavanja i održavale, negovale sve vreme tu kulturu zapravo internacionalističkog pristupa feminizmu. Što mi se čini da je važno naglasiti, jer će posle iz te tačke doći do različitih sukoba, ali čini mi se da je neke stavke tako lako izgubiti iz vida ako mi svedemo časopis samo na ovu jugoslovensku komponentu. U delovanju njihovom ona je bila primarno shvaćena kao jedno dragoceno polazište za ono što ih je zanimalo primarno, a to je rešavanje feminističkih pitanja i sa druge strane internacionalno i pacifističko umrežavanje. I to će trajati sve do maltene pred Drugi svetski rat. Kad smo se tu dotakli i tog pitanja patrijarhalnih tendencija ili odnosa progresivnih i ne tako progresivnih elemenata u ženskom pokretu, tačno je da je ta istorija bila vrlo ambivalentna i baš zato što je bila toliko polifona i inkluzivna i jeste bilo različitih strujanja, regresija u politici i tako dalje. Ali ono što je izvesno jeste da to ne treba gledati nikad van šireg konteksta, kako istorijskog konteksta Kraljevine SHS Jugoslavije i toga šta je uopšte u datim trenucima bilo dostupno, šta je bilo moguće, šta je taktički prosto zahtevalo ovaj ili onaj pristup, tako s druge strane i iz opšteg časopisnog konteksta tog doba. I zato ovaj časopis treba izučavati i u okviru studija periodike, a ne samo u želji da se ispita istorija feminizma ili istorija književnosti i nekih političkih ideja i tako dalje. Hoćeš ti u svom doktoratu da uradiš. Da, to mi jeste cilj. Dakle, ono što je tu važno jeste, baš kad smo malo prepomenuli da, recimo, u slučaju Ksenije Atanasijević, koji jeste neobičan, jer je ženski pokret u isto vreme jedini časopis koji je nju podržavao, promovisao kad je birana u zvanja, kad je sticala diplome. One su zaista nju poštovale na stranicama časopisa i podržavale, i kad je dolazilo do tog haotičnog zapleta na univerzitetu i progona Ksenije Atanasijević, ostale su tihe. To je, recimo, jedan paradoks koji još uvek nije razrešen, ali s druge strane uvek treba imati u vidu da je, recimo, kad je nakon diktature došlo do tog raslojavanja scene, da je s jedne strane tada su levo orijentisane autorke koje nisu ni zvale sebe feministkinjama, ali koje mi možemo videti danas kao takođe feministički angažovane, između ostalog i jedna od urednica ženskog pokreta koja je napustila časopis i osnovala časopis Jugoslovenska žena, Vera Jovanović, i autorke koje su s njom sarađivale, kao recimo Milica Đurić-Tepalović, koja je možda bila i najglasnija, najoštrija u napadu na autorke ženskog pokreta. Recimo, one su tad njih optuživale upravo za to da su one zapravo manje ili više prikriveno patrijarhalne, ne samo da su reakcionarne buržoaske feministkinje, već su one neke prilježne čuvarke patrijarhalnog ognjišta, neke tu vestalke i tako dalje. Ona je tu bila dosta oštra,
i zastupala je proletarske ideje. A recimo šta se desilo 1944. godine, ista Milica Đurić Topalović je sa Živkom Topalović podržala Dražu Mihajlovića i četnički pokret, a autorke iz ženskog pokreta su paradoksalno omogućile skojevkama da uđu zapravo u javnost. Jer je u okviru ženskog pokreta i te organizacije osnovana sekcija omladinska koja je bila paravan zapravo za delovanje omladinki, na primjer Mitre Mitrović, koji će kasnije osnovati Ženu danas i potom će se ta linija vući. Dakle, ta istorija je vrlo turbulentna, vrlo je sve ambivalentno i nikad nije uputno zaključivati o nečoj progresivnosti ili ne na osnovu pojedinih izvora. Jer baš zato što je časopis bio toliko dugovečan i toliko polifon i toliko otvoren za konflikte, on i zahteva da mu se pristupa uz strogi historiografski pristup, ali u isto vreme i uz dekonstrukciju tog pristupa. I to je ono što je moj utisak, dakle, iz ovog poduhvata. S jedne strane ta aktuelnost, s druge strane to zajedništvo u neslaganju, dakle, opstanak jednog časopisa toliko dugo, što se nikad nije desilo u istoriji Jugoslavije kad je reč o ženskim feminističkim časopisima na taj način. I s treće strane, dakle, ta anonimnost ili ta zaboravljenost, marginalizovanost tog nasleđa koju ste takođe do sad pominjale, to stvarno nisu prazne priče, iako te reči jesu negde u našem naučnom diskursu već postale sumnjive kad se upotrebljavaju, zašto je nešto potisnuto, zašto je... U slučaju ženskog pokreta to stvarno pokazuje sama građa. Dakle, ne postoji jedan dobar, validan razlog kojim vi možete da dokažete danas da je status koji recimo imaju urednici međuratne periodike, naročito kad je reč o urednicima književne štampe, počevši pre toga od Skerlića, preko Bogdana Popovića, Milana Bogdanovića. Dakle, bilo da su to ovi autoriteti neupitni ili ovi njihovi koji su im kontrirali avangardisti ili Ljubomir Micić ili kogod. Dakle, sve te figure danas imaju priznat status i to vrlo priznat. I u tom smislu, da se vratimo na tekst koleginice Lalatović, dakle, naravno da je periodika, istorija periodike problematično mesto u studijama književnosti ili kulture uopšte i naravno da tu dolazi do neke hijerarhizacije, ali u isto vreme u slučaju Jugoslavije situacija je dosta složenija i vrlo često je upravo periodika i diktirala tokove kanonizacije i tu je postojala čvrsta dijalektika. I to je do danas prosto ostalo na snazi. Dakle, vi danas znate ko je bio Skerlić i ko je bio Bogdan Popović, pa čak i neki mnogo minorniji urednici tog doba. Naravno, nije mi cilj da upoređujem to sa jednim časopisom koji je feministički, dakle ne književni, ali kad se zapravo zapitate i o drugim političkim i tako dalje časopisima, naići ćete na istu situaciju. Dakle, ti ljudi koji su bili urednici nisu bili bilo ko. I oni su imali vrlo profilisane aktivnosti na mnogo nivoa. Isto je važilo i za urednice, samo što one naprosto nisu imale tretman u samom sistemu unutar institucija, niti u periodičkoj sferi kakav su imali ostali protagonisti. I zato nije uopšte čudno da je recimo prva urednica nominalna ženskog pokreta i ne samo nominalna, ali je važno reći da je taj časopis imao urednički odbor i da je u samoj politici, u samim modelima uređivanja se jasno video taj kolektivistički pristup i ta vrsta polifonije, jer su one insistirale na instanciju uredničkog odbora, a ta urednica koja je stajala iza časopisa bi funkcionisala kao prima inter pares, u suštini je organizovala posao. U prvo vreme to je bila Katarina Bogdanović, tada prilično mlada, i njena biografija je biografija koja se proteže, dakle, od sindikalnog angažmana u Parizu 13. godine do statusa prve predsjednice AFŽ-a nakon Drugog svetskog rata u Kragujevcu.
Međutim, i zato je ona imala tu karijeru, međutim, vi sigurno danas nećete čuti o Katarini Bogdanović kao o svestranoj ličnosti ili arbitru, iako je bila i vrlo pronicljiva književna kritičarka i beskompromisna i tako dalje. Prosto nećete čuti o njoj zašto i kako je to bila na način na koji se drugi autoriteti neće dovoditi u pitanje. I to je stvarno konstanta kad je reč o intelektualkama u tom periodu i susret s ovom građom je pokazao da je feministički pristup ne samo legitiman, već nužan. Dakle, ovo je građa, međuratna periodika, ženska i feministička nam zapravo poručuje da bilo koji pristup tom korpusu iz današnje perspektive koji ne bi bio feministički bi bio promašen. Dakle, ne bi bio ni istorijski, ni bilo kako opravdan. Dakle, tu se vidi koliko su sve te granice, koliko je sve zapravo povezano i sa historiografskog aspekta i sa bilo kog drugog. Tako da čini mi se da je to nešto glavno što se tiče mojih utisaka. Hvala. Pa evo, ako imate još nešto da kažete, da dopunite. Da. Pa evo, možete da postavljate pitanje, izvolite. Puno je toga rečeno, ali da. Dobro, ako nema. Evo, izvoli. Samo mikrofon, molim. Evo ga ovaj. Ćemo da probamo, da se čujemo. Dakle, znam da nije lako istraživati ovo što ću sada da pitam, ali interesuje me da li ste se vi bavili uticajima ženskog pokreta na društvo, odnosno koliko je taj časopis uspeo da pokrene žene i uopšte njihov položaj u Kraljevini Jugoslaviji. Dakle, kome su se one obraćale i da li su uopšte imale cilj da promene taj položaj žena, ili zapravo šta je bio njihov osnovni cilj? Dakle, to bi bilo jedno pitanje, a drugo, šta mislite, šta je osnovni problem u tome što se danas ženskim pitanjem bave uglavnom žene? Evo i sami ste napomenuli da je samo jedan kolega učestvovao na konferenciji, a u samom zborniku ni jedan. Dakle, šta je osnovni uzrok tom pitanju, budući da lično smatram da se tom pitanju trebaju baviti, da je potrebno da se bavi muškarci. Eto. To morate muškarce da pitate, to drugo pitanje. Dakle, zašto ih ne interesuje? A sad, hoćeš ti za... Pa ne, ovo drugo pitanje me zanimljivo. Bih samo dodala ne samo da su sve saradnice, nego je čitav zbornik jedna divna ženska rukotvorina, dakle i urednice, ali i recenzentkinje su žene i lektorke, dizajnerka, prelamačica teksta, dakle, kompletno se... Tako je, i to smo projekatski rade. Dakle, ideja nam je bila da žene budu, a spomenuli ste u čemu vidite problem. Mi mislim da mogu da govorimo o našem, uopšte ne vidimo problem u tome što 32 žene učestvuju na ovom projektu, ni jedan muškarac, zato što su u pitanju izuzetne koleginice, saradnice, istraživačice, ali jeste ovo negde reflektuje odnos društva i odnos akademske scene prema feminističkoj tematici koja se još uvek smatra drugorazrednom, a to je svakako rezultat patrijarhalnog ili repatrijarhalizovanog društva u kom mi živimo i to je ono što su, čini mi se, više nas večeras i rekla, aktuelnost ženskog pokreta danas. Da, simptomatično jeste, sa aspekta istraživačice, urednice, uopšte ne vidim problem, jer su izuzetni radovi
i problemi obrađeni, ali jeste negde simptomatično da se nijedan kolega ili jedan odazove pa odustane tome, dakle ne percipiraju to kao deo nekog šireg, iz njihove naravno perspektive šireg akademskog diskursa, što i tekako nas i dalje uverava da i treba i intenzivnije pa i agresivnije da se bavimo ovom tematikom i problematikom. Da, pre nego što samo dam ovaj odgovor na prvo pitanje, moram stvarno da kažem da, mislim, da nije bilo, između ostalog, direktora našeg instituta Bojana Jovića, koji je tako muškarac, ne bismo mogli da realizujemo sve ovo, mislim, jer, dakle, on nam je dao zeleno svetlo, pružao nam podršku sve vreme i tako dalje. Moglo je biti i drugačije. Tako da, eto, nije priložio rad, ali je priložio pozdravnu reč na skupu i, mislim, obezbedio tehničku podršku i tako dalje. Da, ali mogu da zamislim, na primjer, neki institut gde ne bi mogla uopšte ova istraživanja da prođu na većima, da se usvoje, odobre i tako dalje. Tako da neko razumevanje i tolerisanje barem postoji. A što se tiče prvog pitanja, pa mislim, ženski pokret se je trudio da se obraća što široj čitalačkoj publici, da dođe do što većeg broja žena. On je imao solidnu distribuciju, imao je pristojan tiraž, ali mi govorimo o vremenu 20. i 30. kada je nivo pismenosti, obrazovanosti, čitalačke kulture i svake druge različit od regiona do regiona tadašnje zemlje, različit u urbanim, različit u ruralnim krajevima i tako dalje. Tako da se pretpostavlja da je osnovno to jezgro čitalačke publike bila ipak ta, da kažemo, jedna srednja građanska klasa žena, ali to ne znači da se časopis nije bavio problemima koje su se ticali i žena sa sela i nepismenosti i tako dalje. I on je bio vrlo, vrlo aktivistički usmeren. Dakle, on je pratio aktivnosti žena, bilo da su radnički štrajkovi u pitanju, bilo da je borba za žensko pravo glasa, bilo da je borba za kontrolu rađanja, odnosno abortus i tako dalje. Dakle, on je bio jedan poligon za artikulaciju tih pitanja sa jedne strane, a primarno da prenese šta se u društvu događa. I mi, na primjer, kada čitamo ženski pokret paralelno sa nekim drugim časopisima, pa čak i književnim, ja sam pravila tu paralelu između ženskog pokreta i časopisa Misao, koji je bio jedan kanonski časopis. Mi, na primjer, vidimo da su se ti časopisi međusobno čitali, odnosno da je ta interakcija između kanonskih i ovih časopisa koji su ostali van kanona u tom vremenu bila vrlo intenzivna. Da, na primjer, paralelno sa brojevima ženskog pokreta o ženskom pravu glasa imate tekstove u časopisu Misao o ženskom pravu glasa i tako dalje. Tako da je ovaj časopis, pored te neke nužno, da kažemo, teorijske, u najširem smislu reči, teorijskog sloja, imao jedan vrlo aktivistički sloj, životni, i, dakle, nastojao je da obuhvati što više neuralgičnih tačaka koje su uticale i koje su determinisale svakodnevni život žena. On je bio povezan sa tim socijalnim tečajevima i analfabetskim kursevima koje je održavalo Društvo za prosvećenje žene i zaštitu njenih prava, kasnije Alijansa ženskih pokreta, koja je bila osnivač i izdavač časopisa.
Tako da su te aktivnosti, društvene aktivnosti koje su bile neverovatno intenzivne, čak i iz današnje perspektive, to šta su sve uradile feministkinje i njihove kolege feministi ili barem feminizmu naklonjene, jer je bilo, dakle, bilo je i muškaraca, tako kažem, koji su sa njima vrlo intenzivno sarađivali. To šta su one uradile tih godina, to je jedno onako vanredno pregnuće. Naravno, one nisu uspele za mnoge od tih prava da se izbore. Prava su izborena nakon 45. potpunim promenom, ali tako, državnog uređenja i tada je došlo do druge vrste problema kada je položaj žene i uopšte feminizam u pitanju. Ali, dakle, to na koji način je, dakle, časopis bio povezan sa društvom i sa aktivizmom, a kako je bio i kulturno-književno, da tako kažemo, filozofsko-politički osvešćen je zaista vanredno na toj časopisnoj sceni uopšte. Eto, mislim da... Ja ništa ne vidim od ovih reflektora, zato sam mršta inženjerka. Ali se čujem? Ne, čujem se. Okej. Pa ja bih samo htjela da se nadovežem upravo na ova pitanja, mislim, koje se tiču baš odgovora šta je urađeno. Pomenula bih i studiju Dugi ženski marš Ane Rajković, čiji se rad o prostituciji, odnosno o načinu na koji se pisalo o prostituciji u časopisu Ženski pokret i nalazi u zborniku, jer ona u zaključku te studije koja je, dakle, izašla relativno nedavno u prošloj godini, ona kaže da je zapravo saradnja između građanskog i proletarskog feminizma, odnosno između komunističkog i ženskog pokreta, da je antifašistička borba paradoksalno najveća potvrda, jer zapravo je taj ženski aktivizam u Međuraću bio poligon u kome su žene različitih profila, različitih ubeđenja, ali očigledno, dakle, sa nekakvim širim političkim vizijama, kao što bi bile pacifizam, antifašizam, žensko pravo glasa ili klasna borba, ulazile u javni prostor kao arenu i tu se kalile kao borkinje. Mislim da to slobodno možemo da kažemo. I drugi aspekt, dakle, koji Ana Rajković ističe u toj studiji, jeste, dakle, pitanje prava glasa nije pitanje isključivo kao te građanske sfere ili političkih prava, već je to pitanje celokupnog odnosa prema ženama kao polovini čovečanstva, kao čitavom polu. I ono što je meni sada zanimljivo, a tiče se upravo, kako da kažem, možda bi grubo bilo reći politike, ali pre svega uredničke strategije kada se piše istorija ili kada se piše neko akademsko delo većeg obima i može bilo koja od vas da odgovori, naravno, kako bi izgledala jedna idealna ili onako kako vi zamišljate intelektualna istorija, odnosno istorija ideja u feminizmu u jugoslovenskom kontekstu i koliko bi iz te perspektive, recimo, ženski pokret bio važan? Hvala, Jelena. Pa meni se čini da bi ta istorija zaista morala da bude što više interdisciplinarna, što inkluzivnija. Naravno, ne početi tek od 20. veka, već uopšte od trenutka kad se feminizam ili protofeminističke ideje razvijaju na ovom podneblju, u slučaju da je, dakle, omeđena predjugoslovenskim, jugoslovenskim i postjugoslovenskim okvirima. I u tom slučaju časopis Ženski pokret čini mi se da bi imao baš važnu ulogu i važan položaj, jer se u njemu sustiče mnogo toga, pošto su tu bile saradnice različitih generacija, sa različitim obrazovanjima, iz različitih konteksta,
različitih ideologija, u njemu može baš jasno da se prati s jedne strane kako su se održavali neki kontinuiteti sa predratnim periodom Prvog svetskog rata i tako dalje. I to je zanimljivo, recimo, prve urednice, članice prvog uredničkog odbora ženskog pokreta su u stvari najpre bile saradnice Zofke Kveder u časopisu zagrebačkom Ženski svijet, Jugoslavenska žena, preimenovanom, a za Zofku Kveder Demetrović se verovatno i zna po nešto. Dakle, zanimljivo, ali one, na tim tačkama se baš vidi kako su se neki kontinuiteti sa tim starim sestrinskim ili ženskim pitanjem prenosili, naročito kad je reč o materinstvu. A s druge strane se vidi kako su se oni razgrađivali i sve više denacionalizovali, dekolektivizovali, kako se sve više skretalo ka ideji građanke i građanina kao pojedinca, kako se uopšte percipirala javnost u tom trenutku. Taj časopis bi bio vrlo važan i zato što je upravo u njegovim prvim godinama bila najsnažnija agenda za žensko pravo glasa, to je tad su ti sifražetski impulsi bili najjači. Naravno, pošto Ustav nije podrazumevao pravo glasa za žene, one ubrzo odustale i posvetile se drugim socijalnim pitanjima, uglavnom prostituciji, reproduktivnom zdravlju i tako dalje. Ali one su to radile najintenzivnije i na najznačajniji način kad je reč o feminističkim inicijativima međuratnog razdoblja. Dakle, ako bi se ovde ispitivala istorija ideja i pre svega tih, da kažem, porodičnih relacija u feminizmu, sestrinstva, materinstva, sa čim je već započela Ana Stolić u prethodnom periodu. Opet bi ženski pokret morao da bude neizostavan most, jer se tu tačno vide te razgradnje. Ako bi se s druge strane pomišljalo na to kakva je bila uopšte koncepcija patrijarhata, kako se definisao patrijarhat, ponovo je tu bitan ženski pokret. Ako pričamo o pravu na telesnu autonomiju, problemu prostitucije, reproduktivnog zdravlja, ženski pokret je nezaobilazan. Kad su te ideje, i sa sledeće strane tu je ideja pacifizma, odnosno antimilitarizma, i tu je opet ženski pokret riznica različitih ideja i tekstova različitih autorki koje su se oglašavale i u drugim časopisima, ali se ovde nalaze na jednom mestu i baš zbog toga što je urednička politika takva da se toleriše sukob mišljenja, mi možemo u stvari da vidimo kako su tekli sami kontinuiteti i diskontinuiteti. To je u mnogim časopisima gde vi imate uniformnu uredničku politiku ili jednu figuru koja važi za arbitra i tako dalje, mnogo teže uočiti, to se onda uočava na neke posredne načine, a u slučaju ženskog pokreta oni su bile vrlo iskrene zapravo u tome što su radile i to se vidi, dakle, u njihovim stavovima i sukobima, tako da nezaobilazan izvor i posle za istoriju AFŽ-a i uopšte antifašizma zbog ovog dela sa omladinskom sekcijom. Dakle, jedna spona, kad god se izučava uopšte istorija feminizma na jugoslovenskom prostoru, čini mi se da je ženski pokret jedna onako ne epizoda, već deo koji je neminovan. Jeste, bih samo dodala, ne samo da je spona u tom diahronijskoj perspektivi i da jeste izuzetno zahvalan zbog te, o tome i koleginica Stanislava Barać pisala, hibridizacije proletarske, građanske i konzervativne javnosti, ali mislim da ćemo potpunu sliku te istorije i ideja dobiti, a da smo na dobrom putu ka tome, s obzirom da je ženski pokret obrađen i da on jeste važna referentna tačka, ali tek kada dopunimo sa jedne strane onim što je opet Stanislava Barać započela, a to je proučavanje levičarske feminističke štampe i časopis Žene danas, ali sa druge strane i popularne ženske štampe. Dakle, tek ukrštanjem sve tri najdominantnije međuratne emancipatorske linije uz samorefleksivnost koncepta emancipatorsko, konzervativno, feminističko, možemo
tako zamišljam tu idealnu istoriju feminističkih ideja sa ženskim pokretom kao važnom referentnom tačkom, ali ništa bez u podjednakoj meri i sa podjednakim značajem i levičarske štampe, ali i popularne ženske štampe i kulture generalno. Mislim, samo da dodam, čini mi se da je sad možda bitno u ovom trenutku da kažem da je za taj kontinuitet veoma bitno i ono što je urađeno na polju istoriografskih istraživanja. Jedan rad, ne mogu da se setim, vrlo dobra refleksija na istraživanje i na rad Aleksandre Vuletić, koja je zajedno, ne mogu da se setim zaista u kom je to radu, koja je zajedno sa Anom Stolić veoma bitna za taj period 19. veka, kad već dođemo do ovog međuratnog perioda, evo tu je sa nama Svetlana Stefanović, po mom mišljenju dosta značajna knjiga i Radine Vučetić o paviljonu Cvijeta Zuzorić, zatim Ljubinka Škodrić, bila je tu, ne znam da li je još uvek ovde, Ivana Pantelić sa svojim istraživanjima, Verica Gudac-Dodić i tako dalje. Evo, prosto sam imala potrebu, kad je već ovo pitanje postavljeno, da pomenem svoje, uglavnom koleginice, koje su se bavile ovom problematikom i napisale neke vrlo važne knjige i radove na tu temu i koje su zaista uvek referentne, što pokazuje i ovaj zbornik. Ja sada moram da zaključim ovu raspravu. Hvala vam što ste se odazvali u ovolikom broju. Možda bi Stanislava samo mogla da najavi sledeću tribinu. I ako se sećaš datuma. Pa trebalo bi da je sledeća tribina 23. ili 24. marta, ali treba proveriti. Mislim da je isto 23. mart. I u pitanju je tribina koja će nositi naziv Žene za mir, jugoslovenski pacifizam 90-ih. Dakle, govorit će se o antiratnom ženskom aktivizmu, o tome kako se on pojavljuje u književnosti i drugim poljima i kako se proučava danas. Tako da ste pozvani. Hvala. Hvala vam. Hvala vam što ste došli. Hvala vam.